Truproja e kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili përfundoi në paraburgim për shkak të dhunës në familjen ndaj bashkëshortes, është pjesë e pararojës, ndërsa bashkëshortja e tij është vajza e një kolegu të tij nga fakulteti. Kryeministri zbuloi detaje për rastin e dhunës në familje, në të cilin është i përfshirë një pjesëtar i sigurimit të tij më të gjerë dhe tha se kjo është dëshmi se ligji vlen njësoj për të gjithë. Втор случај за лице од моето обезбедување, каде што законот важи за сите, за разлика од минатото кога членови на обезбедување на председател ТЕПА граѓани си живуваа по дискотеки и минуваа неказнети. Во овој случај гледате мал престап и веднаш системот функционира, тоа е уште еден доказ и така и ќе продолжиме и во иднина. Недисциплина јас не толерирам, не само во рамките на моето обезбедување, кој за волја на вистината, тоа е припадник на претходницата која не ја гледам јас така често, а за волја на вистината сопругата е керка на мој колега од факултет. Nga opozitarja LSDM kërkuan dorëheqje nga ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski. Ако полицијата на Тошковски се тепачи и учесници на семејно насилство, нема систем што може да се воспостави за превенција, ниту пак заштита на жртвите. Полицијата е понижена. Напредуваат кадри кои можат да дојдат од улица или од ВМРО, а не луѓе кои со години се усовршуваат во службата. Што уште треба да се случи за Панче Тошковски да поднесе морална одговорност и поднесе оставка? Truproja tashmë është në paraburgim të ditor, të cilit ju caktua nga gjykata penale e Shkupit. Sipas buletinit të zyrtar të MPB-s, pjesëtari i sigurimit RR është larguar nga vendi i punës. Ngjarja ka ndodhur më 2 maj rreth orës 23, kur bashkëshortja e tij 37 vjeçare ka raportuar se ishte sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare, ku ndaj saj ishin drejtuar edhe kërcënime.